singaphakathi mbukeli masibhotise ngalentsasa yangolwesibini namhlanje ke sezamini uvumbulule uthi uthathe zanto zinzima zikhitransfer kodwa mkhulu ngokuba imozulu ayikho kwicala lethu konke kodwa ke akukho nanye into enosithintela uba singezi emoyeni manje ngothi makube njani hey ezo zinto zivundulwayo mina sendaphisa ngazo ke ndixelele zipakishwe zayofakwa ngapha ndaphisa ngazo kuba ndayithi hayi sisukile ngokuyinta singena kwispring kuye kwacaca into yobana hayi sisabane sibuya ndithe xa ndivuka ndacinga ndizibuza ukuba kanene benisithi iholiday 10 hayi akho nto wethu ubomi mabuqhubeke masibulise kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo sinamkele kwinkqubo eniyithanda kunene Ekhaya Jikelele sithi ke khululani zobhatye ninyenyisa umbhinqo kusekhaya nalapha kwaye siyaqinisekisa mbukeli into yokubana siza nothando nemfudumalo nenzondelelo ngoko ke awukwazi into yokuba uphoswe hlala nathi sihlale nawe tumla ke ukhalasa kalubisi unonkanyezi inkanyezi enomsansa phakathi kwezinye ekhaya bathi ngumadlo ngothi umazipha umamshukuma bukeli masijonge eziphala phambili kule yure. On Saturday night, South Africans watched with great pride and joy as our national rugby team, the Springboks, became the world champions of rugby for the 4th time since the advent of democracy in our country. Mongameli Cyril Ramaphosa ubhekeze umhla we-15 kweyomnga njengeholide. And if you have survived this far, just make it worth it. It doesn't help to stay with us for 12 years and be as good as anyone who left us almost 5 years back. Uphathiso wemfundo esiseko uAndrew Mutsecha uthi baqinise ukhuseleko ukunqanda ukubonwa kwamaphepha ngaphambi kokuba abafundi babhale. This is Keke Maketa on Ekhaya Jikelele SABC Monday to Friday. Ungaphuthelwa. Ramaphosa ubongeze abemi bomzantsi Afrika ukuba babonakalise uthando olufanayo nakwiqela leProteas. Iqela lesizwe leqakamba kungoku nje lithatha inxaxheba kwindebe yehlabathi yeqakamba eIndia. Inyambalala yabalandeli bombhoxo kulindeleke ukuba ihlangane kwisikhululo senqwelomoya iOR Tambo namhlanje ukwamkela iSpringboks. I want us to now rally behind the Proteas in the same way as we have given our support to the Springboks. I want us all to embark on a period of celebration, culminating in a celebratory holiday after our matriculants have finished their exams and the Proteas have done the country proud at the Cricket World Cup. I know that many of us want us to have a public holiday now to celebrate, but we should all agree that we should give our matriculants time to focus on their exams and celebrate with them afterwards. Otherwise, it will disrupt their ability to focus on their most important journey, which is writing a matriculation exams. And this affects close on to 1 million young people. In celebration of the Springboks' momentous achievement and the achievements of all our other sportsmen and women, and as a tribute to the resolve of our united nation, I'm declaring Friday the 15th of December 2023 as a public holiday. We declare this to be a day of hope, a day of celebration and unity. Umphathiswa wemfundo esiseko uAndrew Mutsecha uthi baqinise ukhuseleko ukunqanda ukubonwa kwamaphepha ngaphambi kokuba abafundi babhale. Uthi ke okwangoku akukho phazamiseko luchaziweyo njengoko abafundi bebanga le-10 beqalile ukubhala phezolo. Isikhathi esinzima kubafundi bakamatriculation.
baqala izivivinyo zabo zokuphela konyaka. I'm grateful for having the chance to be in matric, and I hope my parents are proud that I made it. A lot of people didn't make it, so understanding that I had this opportunity, I'm really grateful. Babalela izinkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalombili abafundi abazobhala izivivinyo zokuphela konyaka ezikhungweni eziyizinkulungwane eziyisikhombisa kuzwelonke. From the public system, nationally we're at 779,337. So that's what we have for your full time. For your part-time, they were at 181,000, which takes us close to about 900,000. Then you calculate your IEB, your independent exams, because they're also sitting for exams, and all other independent exam bodies. And in total, there'll be 1 million young people sitting for exams now. We've been working very well with the schools, encouraging them to have a backup, power, that is generators. Those that don't have will then, be renting out those generators for them. Kusenjalo owengamele ezemfundo KwaZulu-Natal uMbali Fraser uthi isifundazwe siphokophele ukuthi siphumelele ngamaphesenti angama-85 nakuba ke sibhekene nezingqinamba ezifana nokukhulelwa kwabafundi kanye nezinhlekelele zemvelo. We are ready with all the challenges that we had, but we are going to make it. And at the most, we are looking at 100%. But unfortunately, as I've said earlier on, that there are challenges there and there. Iphini likaNgqongqoshe wezemfundo uDokotela uRegina Mhawule uthi umnyango wezemfundo wenze izethulo emnyangweni wezezimali kazwelonke ukuthi kutholakale enye imali yezosiza njengoba izinyana zothisha KwaZulu-Natal zikhala ngokugcwala ngokweqile emagonjeni okufundela. We spoke with the National Treasury. We believe that on Wednesday, when the Minister is outlining the budget, we'll say something about KwaZulu-Natal. Esifundazweni Eastern Cape ukhona bangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-80 abafundi ababhale iphepha labo lokuqala lesingisi. For me, it was good. The only thing I struggled with was my time management, but otherwise I thought it was really well. Western Cape bacela ezinkulungwaneni ezingama-77 abafundi ababhale izivivinyo kanti bathi iphepha lesingisi lokuqala lihambe kahle. It went very well, even though I was panicking, and I don't know, like I still feel the pressure even now. Like it was good to experience anyways, and yeah. Isifundazwe iFree State sithemba ukuthi sizozuza amaphesenti angama-90 kulonyaka sibuyele ekubeni yisona esihamba phambili ngokuphumelela kwabafundi. Lesifundazwe ke saqala ngamalungiselelo zingekavulwa izikole kulonyaka. Sihlehliselwe umhla ongaziwayo ingxoxo zekomishini ezimeleyo ekhokhelwa nguJaji uSisi Rampepe oselesidla umhlala phansi ephanda unobangela bomlilo owatshabalisa isakhiwo eMarshalltown eGauteng. Ukukhathazeka ngezokuphepha kuphazamise umsebenzi wesigcawu esiphenya ngomlilo washisa isakhiwo eMarshalltown. Abezindaba banqatshelwe ukungena ngenxa yokuthi le ndawo ikwazi ukwamukela isibalo esithile sabantu. As we heard from the Commissioner Rampepe, our clients served the commission with a notice advising them that unfortunately, due to the fact that the venue did not comply with the requirements of the bylaws, they had to issue a notice to that effect. Umbiko mayelana nokungalandelwa kwemigomo yezokuphepha ukhishwa umasipala waseGoli. Lesigcawu sezobufakazi ukuthi izindawo zokuphuma uma kunesimo esiphuthumayo sasivalelekile ngesikhathi kuqubuka umlilo. On Friday, the city advised the commission that given the head count of people present in the room, there ought to be a certain number of fire escape routes. Unfortunately, that could not be organized between last Friday and today. So it is in that regard that the city, we are instructed, had to then issue this compliance notice to the commission. Lesigcawu sinikezwe izinyanga eziyisithupha ukuze siphenye ngembangela yomlilo.
Kubanjwe abantu ababini abasuka kwamanye amazwe ngokungekho mthethweni ngethuba amapolisa eqoqa ivenkile eMlazi kumazantsi eTheku. Abasemagunyeni kwisebe lophuhliso lwezoqoqosho bafumane ukutya okuphelelwe lixesha kwezi venkile. Sisendaweni lapha yaseMlazi la umnyango kakhulukazi wezokuvakasha nokuthuthukiswa komnotho esifundazweni KwaZulu-Natal uzama ukuthi uvale izindawo noma ama-tuck shop lawo ekunabantu abadayisa ukudla okuthekwa bola nokuthi bathole nabalabo abadayisayo abangenawo amaphepha ukuthi badayise kule ndawo. Kanti sizokhuluma lapha noNdaba Esibiya okungiyena okuqhamuka eminyangweni wezokuvakasha esifundazweni. Ndaba kafushane nje usuku lwanamhlanje libaleke ngani nokuthi kungani nigasele eMlazi? Ya sibonga njengoba ungqongqoshe wezokuthuthukisa zomnotho wezokuvakasha ezokwemvelo uSibonisa Duma imemezelile ngesonto edlule ukuthi kuzoba nombhidlango ukuthi kuvikelwe abantu bala KwaZulu-Natal ikakhulukazi emalokishini naseyindaweni zasemakhaya njengoba kukhona ukudla okudayiswayo ama-spaza shop ukudla sekubolile njengoba kusuke washo kuyavela futhi ukuthi ke kukhona abangenazi imvume zokuthi babe la eningizimu neSouth Africa abadayisayo ingakho nje ungqongqoshe ekhambela phambili ukuthi qinisekiswe ukuthi kuyakwazi ukuthi kuvikelwe osomabhizinisi abenza umsebenzi ngendlela eyamukelekile. Umbutho weDemocratic Alliance KwaZulu-Natal ubongoza amapolisa ukuba asebenze ngokuzimisela abambe abahanelwa ababulale inkosikazi nabantwana abathathu bakaCeba. Indlu kaCeba uMichael Buthelezi ihlaselwe yatshiswa ngentseni yayizolo kodwa uButhelezi yena uye wasinda nangona itshintshisana ngencwina esibhedlele. It's been the most tragic event in the history of the DA in KwaZulu-Natal. Michael lost his wife, he lost 3 of his children in this fire. He's currently in hospital, busy recovering. He's heavily sedated. He's obviously really shocked and heartbroken. In engaging with Michael this morning, he said to me that this was a fire that was caused by 2, he referred to it as bombs, and 2 flashes of light that took place and then engulfed the entire home. We live in a terribly violent province. We know the history of KwaZulu-Natal, and our appeal to SABC is to get to the bottom of whatever caused this. This was not an ordinary fire, it was an orchestrated event. Qiniseka mbukeli awuqusha lazi sithi qhwi evenkileni ungayindawo. Bukele masiphinde sibulise kwakhona usabukele iEkhaya Jikelele iziko eliqokelela irhafu kweli lizwe iSouth African Revenue Services ixolisile ngomyalezo othunyelwe ebantwini beli lizwe bexelelwa ukuba xa bengalandeli imithetho engqingqwa yokusebenzisana neSARS imela iza kugobela ngakubo okuke akukhange kwehle kakuhle ebantwini nanjengoko bethathe imifutho yabo bayokuvakalisa kumakhasi onxibelelwano. Ingabe ithini iSARS ngalomba nokuba ithini isithi siyaxolisa ingaba ixolisela ntoni kusini na phofu ingaba ibizimisele ngalomyalezo simlandile ke othethela iSARS uSiphithi Sibeko baba uSibeko masikubulise sikwamkele enkqubeni ekhaya Jikelele. Siyabulisa kuwena kubamameli bakho. Enkosi kakhulu sibonile abantu bekhala isankxwe ku social media bekhala abantu kumakhasi ngeSMS ebathumele zona sicela usichazele bakwenzeke ntoni. Angiqala ngokusho ngithi siyaxolisa ngama SMS ake athunyelwa inxoso noma injongo yalawo ma SMS ukukhumbuza abantu abangabhadalanga noma abantu izindaba zabo ezingezona neSARS. Bokungekona inhloso yethu yokuthi abantu bazoshushiswa. So ngendlela iSMS ibibekwe ngayo azange iyehle kahle ngoba ibisithusa isithi ebantwini bazoboshwa kodwa bekungeyona inhloso ya-SMS bokuthi izame ukuchazela labo abantu abanayikweletu noSARS ukuthi abalungise indaba zabo kodwa ngenxa ke yokuthi indlela eyaphuma ngayo ivele
sicabange usasi ukuthi asihoqise ngoba ingabe idale ukuthi abantu mhlawumbe kube ne-confusion bangawazi uku-understand ukuthi inhloso yayo injongo yayo bokuyini so ngaloko-ke siyihoqisile. Oh, so uthi le SMS ibifanele bayiphumile kakade kodwa ibingeyompazamo, is just that ibhalwe ngendlela ibingafanele, indlela eyothusayo. Kusho kukhona kokunye la kwezinye indawo ibilungile kodwa kukhona kwezinye indawo lapho ibingalunganga khona. Asithathe umzekelo, uma ngabe sithi kuthiwe for instance one company wayibhalisa iminyakeni emihlanu eyendlula, so uma ikhampani yakho ingasebenzi ayenzi lutho ngokomthetho isatha ikwazi ukuthi kube kuthiwe kube umuntu akabhadale ngoba aka-tradeanga akasebenzisanga leyo nkampani. So kukhona lokho kodwa kukhona nabantu-ke abakhunjuzwayo ngoba bekoloda usasi ngokusemthethweni kodwa ngendlela ukhuluma isasi ikhuluma ngayo. Uma ubheka i-statement sethu sizamile ukuchaza ukuthi lungisa izindaba zakho nosasi kodwa siyayihoqisa i-SMS ngalokhu okwamanje ngoba isihlanganise ukuthi abantu bazoshushiswa kanti akuyona injongo yethu ukukhumbuza abantu labo izindaba zabo nosasi ezingemanga ngendlela. Kodwa ke bakhona indlela zabo, indaba zabo ezime ngendlela nabo bayifumene le SMS nabothusa. Nifuna ukuthini mhlambi kubo? Yingako sihoqisile ngoba labo abame kahle izindaba zabo nesasi njengoba bengichaza nje ukuthi kuba mhlawumbe kuba ikhampani ebengasebenzanga iminyaka emihlanu isithupha eyandlula. Kingako sithe asiyihoqise ngoba ikwaze ukuthi idale ukuthi kube ne-confusion, inkathazo. Rather sithe kunokuthi sichubeke nalokho asikwazi ukuyihoqisa, sikwazi ukuthi sisebenze nabantu izindaba zabo ezingekahle nosasi ngendlela ekahle esikwazi ukuthi sixhumane nabo, sibonisane nabo ukuthi nilungisa kanjani izindaba zenu nesasi ukuthi nikwazi ukuthi ngokwentela ningatholi senikoloda usasi. Sibeko xa sesithethe inyani ke ingaba mhlambi ninayo ingxaki yokubhatalwa kwe-tax apha kweli lizwe nide nithumele imiyalezo? Emhlabeni wonke jikelele kuyaye kwenzeka ukuthi abantu sengisho ukuthi amazinga afana nathi umhlaba wonke jikelele kuyaye kwenzeka ukuthi abantu bakwazi bakolode bangakwazi ukubhadala lokho abakukweledayo emazingeni weyimali umhlaba wonke jikelele akuyona nje into yaseMzansi neAfrika kuphela leyo. So sizama ukuchaza ukuthi kuyaye kwenzeka ukuthi abantu bangakwazi ukuthi indaba zabo zibe esemgqeni nosasi. So lokho kubangelwa into eziningi mhlawumbe abantu bengenayo imali noma kwenze njani, kodwa kusho ukuthi uma ngabe kunjalo awungalungisi isasi umazisi usasi nikwazi ukuthi nisebenzisane nibone ukuthi ningalungisa kanjani ama-affairs wakho nosasi. Njengoba ke ngokusenithile ke emphakathini bangazithathela ingqalelo ezi-SMS, inoba mhlambi ukuya phambili niza kwenza njani uqinisekisa ubana abantu bayayibhatala irhafu? Sichazile kuyo kulo mlayezo wethu ukuthi siyayihoqisa lokhu siyayihoqisa lawo ma-SMS kodwa siyabacela abantu ukuthi laba izindaba zabo ezingekho emhleni nosasi bakwazi ukuthi bazame ukusebenzisana nosasi babonisane ukuthi ingahle labo abakolodayo bangahle balungise kanjani izindaba zabo nosasi
okokuqala. Okwesibili sizoqhubeka sixhumana nalabo izindaba zabo ezingalunganga sibonisana ukuthi singayilungisa kanjani. So ngoba phela uma usazi umkoloto ekugcineni komele nizame ukubonisana ukuthi isikoloto leso sokwazi ukuthi sisetshenziswe kanjani. Athi namanyathelo eniwathathayo xa umuntu engayibhatali kwaphela irhafu? Okwamanje asikafuni ukuthi sifike lapho ilako sizama ukuthi asibonisane nabantu ngoba ngokusemthethweni abantu komele babhadale usazi uma bekoloda intela. Lokho kubhalwe ngisho nasemthethweni ukuthi usazi uma ukoloda yena komele nizame ukuthi nisebenzisane nibone ukuthi nizokwazi ukusibhadala kanjani isikweletu. Kodwa okwamanje asikafiki lapho. Okwamanje sisazama ukuthi sizokhulumisana sibonisane nabantu sibone ukuthi singayilungisa kanjani indaba zabo ukuthi ezentela nosazi. Umuntu ke ngoku othi yena akaqinisekanga ba indaba zakhe okanye incwadi zakhe zimi njani kaSARS angaqala ngapi athathe amaphi amanyathelo? Ingako sithethe sizoxhumana nabo labo abantu izindaba zabo ezingekho ngokwendlela sibonisane nabo. So okwamanje sithe uma ubheka istatement sakhe sithe sizokwazi ukuthi siphinde sikhulumisane nabantu izindaba zabo ezingekho ngokwendlela nosazi sibonisane nabo ukuthi ngasizolungisa kanjani nawo. So abamele ke ukuthi lokho sophinde sixhumane nabo sibonisane nabo. Bafanele balindele nina nixhumane nabo okanye mhlawumbe umuntu angaya kwiSARS branch ayozivela? Angithi uma ungizwisisa kahle ngithi sithe sizoxhumana nabo. Kodwa ke uma wena wazi ngokwakho ukuthi hayibo usazi angimkhokhelanga kukhona okungalungile ke nosazi, nawe ungelungela ukuthi uye kusazi uzama ulungisa izindaba ngoba nawe uyakwazi. Kodwa ukhona phela abanye abantu mhlambe bangazi ilabo sokwazi ukuthi sixhumane nabo labo ngendlela ezifanele mhlambe ngokuthi sibashayele ucingo indlela nje eziningi esayesikhumane nazo ngabakhokheli benke. Ababukele ekhaya mhlawumbe sicela usichazele uba kuyingozi kangakanani ukungabhadali iSARS kweli lizwe lethu. Kubalekile ukuthi sonke singabantu basemzansi ukuze sikwazi ukuthi sikhulise sithuthukise izwe lethu ukuthi sonke sikhokhele intela. Ama grant lawo abhadalwayo, izibhedlela lezo ezisebenzayo, izingane zesikolo lezo eziya esikolweni ziya ngoba uhulumeni abe nako ukuthi athole imali evela kithina sonke ukwazi ukuthi abhadale zonke izidingo zabantu. So kubaluleke kakhulu ukuthi sonke singabantu basemzansi sibhadale intela sikwazi ukuthi izwe lethu lithuthuke. Hayi nene kubalulekile nyani ke ngoba yonke into urhulumente kaloku imali uyithatha apha kwirhafu lesiyibhatalayo. Ngempela kunjalo. Enkosi kakhulu ngosiphi ixesha lakho baba Sibeko. Siyabonga. Enkosi. Loba ke mbukelo ibinguSiphithi Sibeko nothethelela iSARS yaye besithetha naye ngomba we-SMS ethunyelwe kweli ziko ebantwini ngokonyamane nerhafu. Uninzi lwabantu lothukile ke yaye iSARS ithe iyaxolisa ngale mpazamo. Bukele masike sithi qhwi evenkileni ungacofe lo qhosha siyabuya. Iyaqhuba imibhiyozo yokuphumelela kweSpringboks kwidolophu ekuzalelwe khona uCaptain weSpringboks uSiya Kolisi eZwide eGqeberha. Isikolo sakhe samabanga aphansi iMsengeni siqhube umngcelele samagubu kwizitalato zaseZwide. Masibone Mbukeli. Uqala kwakhe ukunxiba ibhatyi eluhlaza uSiya Kolisi kwakwesi sikolo kwaye ungoyena mntu seke waduma ukuphuma eMsengeni.
uthe wawonga abafundi ngokuphumelela indebe yehlabathi amatyeli amabini eyiphakamisa njengokapteni weliqela. Abafundi bajikeleze izitalato bebhiyozela impumelelo yakhe kwaye isisikolo sijonga ukukhupha omnye uSiya Kolisi wangomso. The current learners, they view Usiya Kolisi as a pillar of strength. They view him as a source of inspiration, and many of them, they want to emulate what he has already done for the school and also for the country. Abafundi babonakala belusabela olubizo lokufana noKolisi. Ndiziva ndonwabile kakhulu kwaye ndi-encouragekile ngoba nami ngenye imini ndiyabawela uzibona ndikulaa ndawo naye kuyo uSiya Kolisi. We are very encouraged by him because he's the most person that we care about in the primary school, because he went to the school of encouragement and happiness and kindness. Siziva simvuyela uSiya Kolisi ngoba asizange sambona umuntu osuka apha ezweni apho sikhoyo. So yileno ndisithi isenza sibe novuyo banathi singaba kule ndawo akuyo naye. Iqela lamabhokobhoko liza kugaleleka kweli ngolwesibini liqalise uhambo lokujikeleza nelendebe ngolwesine. Kwindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina ndiseGqeberha. Enkosi ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya Jikelele. Kanti ke ufinca iminyaka emine uvele enkosini Hlabisa onyulwa njengenkokheli yeqela le-IFP. Zimbini ke izinto ezingumnqantsa ngokhetha kwakhe kwesisikhundla. Okokuqala, ukhethe kwiqela elichazwa ngabahlalutyi bezopolitiko njengelimelwe futhi elonganyelwe ligama lomntu omnye nokungumntwana uMangosuthu Buthelezi okhothamileyo. Okwesibini, kukuba uninzi labantu abaxhasa umbutho i-IFP bathathwa njengokuba enyanisweni baxhasa umntwana uMangosuthu. Umbuzo ke uthi njengokuba sele ikhothamile imbabazana, ingaba uHlabisa uzowuqinisekisa kanjani ukuba uyathenjwa njengenkokheli kweli qela linamacala amaninzi wabantu? Simemile ke apha enkqubeni namhlanje ukuze abe kanti uyasiphendula ngokwakhe. Mnumzana Mhlekazi uHlabisa, masiqale sivuyisane nawe ngokubana isihlalo kwindlu yowiso-mthetho. Angibulise umsasazi nabalaleli. Mhlamba ngiqale ngokuhalalisela amabhokobhoko ngokunqoba kwabo indebe yomhlaba kumdlalo werugby wenze sonke sizizwe sihloniphekile emhlabeni jikelele. Ngiyabonga ke nokuba ungihalalisele ukuthi emavikini amabili adlule ngifungiswe njengelunga likahulumeni omkhulu eCape Town. Mhlekazi, ngokuba ufumane isihlalo eParliament, ingaba oko kuthini kuwe? Fungiswa kwami eParliament elikhulu okokuqala kusho ukuqhubeka nokupheleliswa to complete ukudluliselwa kwamandla esuka kumholi omdala umntwana okwaphinda ngene elethwa kumnumzana uHlabisa omengameli omusha. Yimina engibe isuccessor ekubeni ileader ye-IFP ngo-2019. Ngesikhathi ke esedlule emhlabeni bekufanele ukuba kube yimina futhi engiyovala isikhala sakhe eCape Town njengeleader yeqembu le-IFP. Lokhu ke kuyisehluko esisha empilweni yami nasempilweni yeqembu le-IFP, ukuphelelisa ukudluliselwa kwamandla kumholi omusha kusuka kumholi omdala. Ngizwile ke ngenkathi wenza isethulo sakho ukuthi abantu abaningi bayazibuza ukuthi ngabe uHlabisa uzophumelela yini ukuhola iqembu. Sengikhulele kulo iqembu le-IFP, ngajoyina i-IFP ngo-1978.
ngineminyaka ewu45 ngiyilunga le-IFP ngilazi ngaphandle nangaphakathi futhi namalungu e-IFP angazi ngaphandle nangaphakathi ukuthi ngingubani. Umntwana waphinda angene ube nethuba elihle lokungilungiselela ukuba ngi-assume indawo akade idlala njengomholi weqembu le-IFP. Uzovumelana nami msakazi mawulandela kwabezindaba ukuthi lokhu ngilithathile iqembu ngo-2019 lenze kahle kakhulu ngokhetho luka-2021 sanqoba omasipala abaningi esibaphethe njengoba ngikhuluma kwaZulu Natal nakuma by-elections kusukela ngo-2021 senza kahle kakhulu kuze kube manje. Ikusasa ke le-IFP liqamile nangesikhathi umnumzana uThabo Mbeki elandela uMadiba kwakuyindoda enegama elikhulu uNelson Mandela emhlabeni jikelele, kodwa umnumzana uMbeki wakwazi ukungena ezicathulweni zakhe ngoba waye elungiselwe walolongwa to be ready to do the job. Okufanayo ke uhlabisa umntwana waphinda angena ukwenzile ukuthi amqeqeshe ukulungela to take the baton ukuyisa intando yabantu neningizimu neAfrika phambili. Njengoko usitsho Mhlekazi into yokuba wazibandakanya nalombutho ngo-1978 xa sesibala sesifikela kulonyaka sime kuyo ka-2023 singatsho sithi it's 45 years. Njengomntwana ke othe wakhulela phansi komntwana wakwaphinda angena, ziba khona izinto othi uzifunde endiqinisekile into yokubana uzawuthi uzi-implemente njengoko uye watyunjwa njengokuba ukhokhela iqela. Ingaba mhlambi yintoni oyihlelile wena ukusa mbutho phambili njengoko ibingumnqweno nenjongo kamntwana uphinda ngene? Zeziphi izinto ongathi uzincancile kuye umntwana eziza kwenza into bana lo mbutho ubheke phambili? Engifunde kumntwana kwaphinda ngene ukusebenza ngokuba qotho, ukusebenza ngokuzinikela, ukuhlonipha umuntu omdala nomncane, ovumelanayo nombono wakhe nongavumelani nombono wakhe, ulalela abantu uma bekhuluma nawe, ungazitsheli ukuthi wazi yonke into ngoba akukho ukuhlakanipha okwedlula ngokuthola kubantu ngoba behlangene bayakwedlula ukuhlakanipha kumuntu oyedwa. Iningizimu neAfrika nginephupho ke nami dadewethu nabalaleli, iphupho leningizimu neAfrika ekhululekile engenayo intsha yakithi ehlele emakhaya engasebenzi kodwa enye yazo ineziqu zasema-university, engenayo umphakathi ongaphephile ohlukunyezwa ubugebengu icrime, ongenayo i-load shedding ehlukumeza idicilele phansi small businesses, medium and big business, okugcina kwenza abantu abaningi balahlekelwe umsebenzi. Iningizimu neAfrika engenayo inkohlakalo. Uma ubuka umbiko kaZondo Commission uthi imali engango-250 billion yasebenza budedengu ezandleni kahulumeni lo okhona. Le mali ibiyenele ukuba idala amathuba omsebenzi, yakhela abantu bakithi izindlu ezibanikeza isidima esibafanele, ilungise imigwaqo okuhamba kuyo ikakhulukazi abantu abansundu, ithuthukise umnotho wakithi emalokishini nasezilalini la kuhlala khona abantu bakithi abansundu. Yilo liphupho ke enginalo ngoba angizalwanga izolo, ngizalwe ngesikhathi sobandlululo, ngikubonile ukuhlupheka kwabantu bakithi, ngayibona imfundo engekho ezingeni ngesikhathi sobandlululo. Nginephupho lokuthi ke intsha yakithi izuze imfundo ezokwazi ukuthi iqhudelane nazo zonke inhlanga ezikhona eningizimu neAfrika kanye nasemhlabeni jikelele.
Iyavakala mhlekazi, iyavakala. Kwaye ke kuye kwabakho ixesha apho ke kwabonakala ingathi amanye amalungu eqela akho akulwisela ukuba ungabi bubuso beqela. Ukusukela ngoku kuya phambili ngubani ozoba bubuso beqela le-AFP kuba siyaqonda into yobana oku ke kwadala into yokuba kube khona ingxwabangxwaba uba ngubani ekumele uba kanti upha kubuso kuba uninzi labantu lusitsho into yokubana umntwana ngoyena oselungelweni ukuba abe kububuso. Dadewethu sithathe isinqumo ngaphambi kokuba umntwana kwaphinda ngene edlule emhlabeni ukuthi lolu khetho esiyakulo luka 2024 sizokulidedicate, sizokulinikela kwi-long service umntwana kwaphinda ngene. Sekwenza ke kube nesizathu esiqinileyo ukuthi njengoba uNkulunkulu esembizile ukhetho lokuqala esizongena kulo engasekho emhlabeni sizolidedicate kuye ukubonga, pay tribute ngomnikelo awenzile for iminyaka elinganiselwa kumashumi ayisikhombisa 70 years serving the people of South Africa. Ngakho ke udaba lokuthi ubani ozobe ubuso bobeqembu ngonyaka ozayo, ubuso ngobukamengameli okuyibona okuzobe bulida i-campaign umengameli lo okhuluma naye. Kodwa i-brand ye-IFP isivumelene ukuthi sizo maintaina umntwana kwaphinda ngene as a year of dedication to him kanye nokhetho lwangonyaka ozayo to promote his legacy, ukusebenza ngokwethembeka nangobuqotho nangokuzinikela ukuyisa abantu baseningizimu neAfrika. Kodwa umuntu abavoti nina bemsakazo enizobe nikhuluma naye ukuzwa amaphupho namacebo e-IFP ukuyisa phambili izwe lakithi, uye lo okhuluma naye dadewethu. Siyaqonda into yokubana mininzi imiceli mngeni enijamele nayo njengeqela engaphakathi internal battles ngabula makhumsha. Ingaba ucebe ukuyilungisa kanjani kuba kuyabonakala into yokubana ngoku ingathi mhlambe nichitha ixesha elininzi kwezi divisions. Ingaba kuzawulunga njani kuba kaloku ngoku akasekho umntwana kwaye mhlambe kukhona elathemba lokuba mhlambe xa ekhona uyakwazi into yokubana angenelele, kodwa ziyabonakala into yokubana ziyaqhubeka azipheli. Ingaba ucebe ukuzilungisa njani kwaye zibangelwa yintoni? Iqela le-IFP is a party at work. Asivume dadewethu nonkanyezi ukuthi noma iyiphi ifamily uma kuwa inhloko, the head of the family, kuba khona ukuphikisana noma ngabe uya ebandleni noma ngabe uya ebhizinisini, yinto eyejwayelekile. Kodwa ngakunika isiqiniseko manje dadewethu, we are pulling together, we are forging for ubunye, and we have started our programs ethu. Angiyakholwa ukuthi ubonile ukuthi on Saturday bekade ngise eMpumalanga siphume nobuholi bethu bonke siyokwethula umkhankaso ukungawe, it is about you. Siyonqinqa bonke abavoti baseningizimu neAfrika ukuthi ukhetho langonyaka ozayo lumayelana nomvoti ngamunye ngamunye, ukulungisa ezobugebengu, ungasebenzi kwentsha, zonke inkinga ezikhona. Ngomhla ka-12 kuya 13 December sizoba nenqunguthela i-conference on policies kwimigomo ye-IFP. NgoJanuary to February sizoqala uhlelo lokwethulwa lokwenyulwa kwalabo azosimela eParliament, bese kuthi ngoMarch uma selimenyezela usuku lokhetho sethula imanifesto sesiclear ukuthi sibheke phambili noma yiphi inhlangano uma izoya phambili kuba khona ukudidizela okuba khona ikakhulukazi makuwa inhloko yalo mndeni lowo. Lokhu sikulungele ukubhekana nakho. Abantu ke abayi nganqanye bengesiwo amanzi, behlale bekhona abafuna ukuphuma eceleni, kodwa njengobuholi beqembu simqondo omunye ukulwela ubunye
nokuba yizwi labantu baseningizimu neAfrika, ngoba abantu baseningizimu neAfrika bayalidinga elinye iqembu elehlukile kulohulumeni okhona elizoba yizwi labo ne-alternative. Lelo qela ke yiqela le-Inkatha Freedom Party. Uba Mhlekazi, kungenzeka uba iqela lakho likhethwe ukuze lilawule iphondo laKwaZulu Natal, ingaba nguwe mhlawumbe oyokuthatha isikhundla sokuba inkulumbuso yephondo? Iqembu le-IFP kuzothi ngonyaka ozayo uma seliphothule zonke inhlelo zokulungiselela ukhetho nokwethula umkhankaso wokhetho, lithathe isinqumo ukuthi ubani ozoba ubuso esifundazweni saKwaZulu Natal, isifundazwe saseGauteng, isifundazwe saseMpumalanga, la sinabalandeli khona abaningi, ngoba siyeza nase-Eastern Cape ngo-2026 no-2029 sizobe sinabaholi abaningi abazosimela komasipala nakuhulumeni wesifundazwe kuze kwimpumalanga province, kwi-Eastern Cape province. Ngakho-ke sizothatha isinqumo ukuthi siyakwenza yini ukuthi kube khona umuntu esithiwa i-candidate. Inketho ezedlule nonkanyezi ngo-1994, 1999, 2004 and 2014 asibanga nayo umuntu esithi u-premier candidate. Lokho saze sakwenza emva kwemiphumela yokhetho, sesibonile ukuthi imiphumela isibeka kuphi, isho ukuthi siba naye undunankulu noma asibi naye, ukugwema ukuba abantu bavote sebeyicabanga ukuthi ibona bazoba seyikhundleni ezithile. Sanquma leso sinqumo, singathi siphinde sinqume sona noma sinqume ukuthi ubani ozoba ubuso be-IFP KwaZulu Natal njengopremier nasezingeni likazwelonke uma singamnqoba ukhetho ngokubambisana namanye amaqembu. Ubani singathi nabo ubuso esibeka njengokuthi bungaba umengameli wezwe. Mhlekazi, siyaqonda into yokubana ubila usoma uqinisekisa into yokubana kumaphondo ngamaphondo uyafikelela, njengoko kwinsuku ezimbini ezidlulileyo uye wandendwela iphondo laseMpumalanga apho ubugcinanisa kakhulu imfundo esiseko, intswelangqesho, ingakumbi kubantu abatsha. Siyaqonda into yokubana mininzi imingeni singumZantsi Afrika esingatsho into yokubana sijongane nayo eyenza into yokubana singabi senathemba kurhulumente nokuba mhlawumbe sibe kanti sithi siyavota. Ungathi kutheni abahlali beli kufuneka bekhethile umbutho we-IFP kunyaka ozayo kunyulo lelizwe? I-IFP inolwazi olunzulu, experience ekubusweni kwezwe. Sike sawuphatha uhulumeni waKwaZulu Natal iminyaka eli-10. Sike saba nongqongqoshe kuhulumeni omkhulu ngaphansi kwe-Government of National Unity. Njengamanje siphethe omasipala abangaphezulu kwama-26. Siyazi ukuthi izwe liphatha kanjani. Okwesibili, asibhekane nenkohlakalo, we fight against corruption. Abantu baseningizimu neAfrika inkohlakalo yenze balahlekelwa imali eningi ebizobadalela amathuba omsebenzi. Uma sekuza kwezobugebengu, asibhekane nobugebengu, we are tough on crime and criminals. Iningizimu neAfrika siyenganyelwe ubugebengu ngenxa yokuthi sinohulumeni ontekenteko weak when it comes to crime. We believe in investing in our youth. Intsha yethu engasebenzi izoba i-priority yethu ukuthi imali sizoyi-redirecta eya entweni engenasidingo, si-investe ekudaleni amathuba omsebenzi. Sizolwisana ne-load shedding ukuze sikwazi ukunxenxa izimboni nabatshali bezimali emazweni aphesheya bezotshala imali eningizimu neAfrika, njengoba sibona ukuthi upetrol uyadula, intengo yezimpahla esitolo, ukudla kokugqoka kuyadula, abantu abaningi abasebenzi, umnotho wakithi ufadalele. Uma uqhathanisa irandi nedola, umnotho wethu awukho ndawo. Ngakho-ke i-IFP ifuna ukukhuthaza abantu ukuthi i-alternative
ilona qembu abangakhalela kulo usizi lwabo nezinyembezi zabo ngoba siyaqonda ukuhlupheka kwabantu bakithi uma sinikezwe ithuba imali yomphakathi we hang it with care ngoba siyaqonda ukuthi akusiye yethu kodwa ngiyabantu baseningizimu yeAfrika. Mhlekazi masibambe ngazibini ngexesha lakho ngalenseni kwaye ke sininqonelela okuhle kodwa si Ekhaya Jikelele enkosi kakhulu. Thokoza kakhulu. Right imbukeli we-Ekhaya Jikelele lowo ke besithetha naye inkokheli yeqela le-IFP umhlekazi uVelenkosini Hlabisa esichazela ke ngokucebileyo nakubeni sijonge kunyulo lukazwelonke lonyaka ozayo. Kanti ke mbukeli ngaphambi kokuba uphume uye emsebenzini uye esikolweni naphina qiniseka into yokubana uxhobisekile ngokwesimo sezulu. Kodwa ke mbukeli kuyaphawuleka into yoba kwiindawo ezininzi kweli lizwe hey imvula ezingephi ezilindelekileyo kuba sibonile napha koPitoli phako Limpopo uba ngu-60% wemvula ezilindelekileyo. Qiniseka mbukeli into yokubana xa uphuma ngenene wombathile. Rhabula ufince qikelelo lwemozulu.